Bütün yemeklerimiz de etlidir. Etsiz yemek veriyoruz. Burası giyim. Les personnes qui ont leur maison qui c'est pas du fruit, eux et les personnes qui sont dans les portes. Kahvaltılık malzemeler, temizlik hijyen malzemesi de olsa ama özellikle kuru gıda çok. Le plus important, c'est alimentaire, c'est ce qui reste essentiel et primordial.